mu'inni muramu allaattillee hirrifachiisani hayawaana gaabaa jirullee hirrifachiisani zamana kana keessatti yeroo akkanaa kana keessatti biyya keenyatti maaltu goramaa jira hawaasni keenya ummanni keenya xiyyitiidhaan guyyaadhaan ajjeefamaa jira umanaani warri nagayaan galee mana ufii rafu nagaya dhabaa jira namni yoo aduun itti dhiite manatti natti bariiti moo hidhatti natti bariitiin beeku yoo aduun itti bariite asitti handaaraa kanatti keessa oola moo galgala mana hidha galaan beeku warri amaanaa qabu wayta kana sodaachifamaa amaana dhabaa jira yeroo kana keessatti sulahaani du'aani ummata ulamaani ummata keennaa ummanni gaggaarin sujuuna keessatti mana hidhaatitti guuramaa jiran balleessaa biraan qabanii zambii biraan qabanii maa waan gaarii dubbattanii waan gaarii yaaddaniif namni waan gaarii dubbatu waan gaarii yaadu bakkeen isaa karaa kanaa miiraasaa kana keessanii mana hidhaatti galuu qaba jedhanii mana hidhaatti guuramaa jiran yeroo kana keessatti akhyaarri namni biyya ufiitii fi amantii ufiitii socho'u biyyarraa ari'amaa jira yeroo nu keessa jirru yeroo nu homa argineef qaayinu kana keessatti ما هذه الجريمة يا عباد الله ما لبدين أكنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Free innocent prisoners in Ethiopia. Free innocent prisoners in Ethiopia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ መግባቱን ያቁም። 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 አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ሞቱማ ወያኔ ሾርኬሳራ ሞቱማ ወያኔ ሾርኬሳራ ሞቱማ ወያኔ ሾርኬሳራ ሞቱማ ወያኔ ሾርኬሳራ አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ሙፍቲ አቡበከር ሙፍቲ አቡበከር አህመዲን ጀበል ሙፍቲ አህመዲን ጀበል ሙፍቲ ካቢር ሸምሱዲ ሙፍቲ ካቢር ሸምሱዲ አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ አላሁ አክበር። We would like to make it known that the American people in government at all levels, that the taxpayers' money indicate 12 the Ethiopian people has been mismanaged and diverted to unintended purpose of suppressing the human rights of the people. In other words, our government, the U.S. government, my country, I am a citizen of this country, and other Western nations unintentionally and indirectly funded, stayed, sponsored of rape. First of all, Juma Mubarak for all of you. Assalamu alaikum ya Jama'a Muslima. Waa'ee kiyyarraa xiqqoo isiniif himaa. Waa'ee nan dubbadhu waanuma biyyi keenya har'a irra jirtu jiruu biyyi teenya amma itti jirtu waan haaraa miti hundinuu ni beektu. Muslims in Ethiopia need freedom jedha waliif galaa martuu beekumsaaf nu himmoone bada ummanni yartuun. Ummanni wayyaanee ummata wayyaanee guyyaa eeggatti malee rabbitti hin jabaanne yaa rabbi nurraa buqqisi nuti sitti yanne ilaahii nutti dhiisin nuti sitti manne. Hayyoota keenya fittee hidhaaf ajjeechaadhaan keessaa nu Oromoo Muslimaa kan ta'an. Hayyootaaf olomaa'ota keenya nurraa hiitee mana hidhaa keessatti isaan cunqursitee hafuura dhoksitee achitti ukkaamsitee kan barbaadde hiitee ittis murteessitee kan barbaadde hiitee ittis murteessitee. Lakkoofsa hin qabu kajjeestee dhoksitee ummata muslimaa hedduu cunqursitee ummata muslimaa hedduu cunqursitee yaa rabbi birmadhuuf lakki amma geette yaa rabbi birmadhuuf lakki amma geette. Diin keenyaan balleessuuf ahbaashin galchitee umbaashin ijaarte. Yaa ummata muslimaa ummata amantii koo yaa ummata Oromoo ummata akkanatti naf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. በቅድሚያ ይህንን ዋና የመንግስት መቀመጫ የሆነውን የሚኒሶታ ስቴት ካፒታል ይህን የመሰለ ሰላማዊ ሰልፍ እንድናደርግ ለፈቀደልን ለሚኒሶታ ስቴት ልባዊ ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ። እጅግ ሩሩና አዛኝ በሆነው በፈጣሪያችን አላህ ስም ይህን አጠር ያለ የሪሳላ ኢንተርናሽናል መልእክት አቀርባለሁ። በቅድሚያ ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ በዚህ ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ለመገኘት ለመጣችሁ ሁሉ ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ። ፈጣሪ አላህም ምንዳችሁን ይከፍላችሁ ዘንድ እንለምነዋለን። በሀገራችን ሙስሊም ላይ የሚደረገው የመብት ማስከበር ትግል አድማሱን ሰፍቶ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተቀጣጥሎ ወሳኝ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን በአንጻሩም
መንግስት የጭቆናውንና የግፍ ተግባሩን ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አጠናክሮ ገፍቶበታል። በዚህ ወቅት የምናደርገው የተቃውሞ ሰልፍ በአገር ውስጥ በእልህ አስጨራሽ በሆነው የሰላማዊ ትግል ግንባሩን ለሰጠው ወገናችን ሁሌም ከጎኑ መሆናችንን የሚረጋገጥበት አጋጣሚ ነው። በዛሬው ዕለት በተለያዩ የዓለም ማዕዘናት ተመሳሳይ ሰልፎች ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛም ከሌሎቹ ጋር በመሆን በአንድነት ድምፃችንን ከፍ አድርገን የሃይማኖት መብት ጥሰት ይብቃ፣ ለመብት መታገል አሸባሪነት አይደለም፣ ድምፃችን ይሰማ እንላለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በሙስሊሙ ሰላማዊና ህጋዊ እንቅስቃሴ ያለ አግባብ የታሰሩ ወገኖቻችን በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። እስካሁን በመንግስት ታጣቂዎች እና ካድሬዎች የደረሰውን ጉዳት አጣርቶ ጥፋተኞችን ለፍርድ የሚያቀርብ ገለልተኛ ወገን እንዲቋቋም እንጠይቃለን። በሙስሊሙ የተነሱ ሶስቱ መሰረታዊ የመብት ጥያቄዎች አሁንም ሕያው ናቸውና አስፈላጊው ምላሽ ይሰጣቸው። ማህበረሰባችንም የጀመረውን ሰላማዊ የትግል መስመር የተለያዩ ስልቶችን በመንደፍ ድምፃችን ይሰማ በሚሰጠው በሳል አመራር እየታገዘ ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን። ኢስላም ሰላም ነው። ኢስላም ሰላም ነው። በፈጠራ ወሬ ሙስሊሙን የመብት ጥያቄ ማፈን አይቻልም። የግል እምነት በሰላምና በነጻነት መተግበር የሰው ልጆች የሰብአዊ መብት ነው። መንግስታዊ ሽብርተኝነትን እናወግዛለን። የአህባሽ እውነት ሁሌም ያሸንፋል። ድምፃችን ይሰማ። አላሁ አክበር። ገለቶማ ከልብ አመሰግናለሁ። ቢልሱማ ሚርጋ ዳበቱ ብያኑ ባሴ ቢልሱማ ዳበም ብያኑ ባሴ አሜሪካን አጅራት saba isiitiif mirga kennuu bira dabartee saboota biraa ka baqatellee mirga kennite akkeenna kan nu ammoo mana fi qabeenya keenya diqqaan bitanne keessa salaatuu dadhabnee ibaadaa godhuu dadhabnee keessatti ajjeefamna. Kanaaf warri mirga ilma namaatirra ejjate rabbiin mataa isaan gad haa deebisu. murna diqqaa Rhodesia haarawa Horn of Africa rabbi haa gombisu. warri shamiza kijibaa ka dimokiraasii uffate Itoophiyaa keessatti mirga ummata Oromoo qofa hin booressine mirga East Africa hunda booressan. warri waaxiin taltan ega sistamni Tigree biyya Itoophiyaa dhufe mee biyyoonni ollaa isii kamtu nagaa argate. wanni nu addunyaa gaafan shiftaa Itoophiyaa keessatti shamiza dimokiraasii kijibaa kaayatteetiin dhaadattuun tan addunyaan akka xiinxalteetiin hagatti deebiftu. maaliif wanni argamaa jira waan ummata islaamaa qofa irratti argamee miti. waan nama ta'e ka bilisummaa barbaadu ka mirga ilma namaatiif rifatu hunda irratti argame. akeeksasanii yoo isinii kennu injineer Tasfaa'uun Camdaan muslimaa miti. ka kaleedhen gadda isaa biyyatti baqatame keessaa humnaan qabameetiin hidhaa Tigreetti deeffame ufa ajjeese jedhanii reeffa isaa gad darban. akka gaaritti waliin deemtan se'a yoo Oromoo ta'e malee muslimaa miti.
tokko lama miti warri bilisummaa dhabe ka mirga fi dhabe Itoophiyaa qofaa miti shamiza kijibaa kana ga'e eegichaa uffateetiin Ethiopian, Rhodesian, East Africa, Eritrea irratti maal argamsiifte biyya diqqittii kaleessa isirraa bilisoomse keessatti. Kanaaf jechaaf obboloowwan warra bilisummaaf rifatu yoo taane wanni nurra jiru qoonqateen ol fuuneetiin mirgi ilmi namaa ka Itoophiyaa keessatti dhiitamu kun akka dhaabatu godhuun dirqama nurra jiru. Ummata bilisummaa qabu ka addunyaa ka akka Ameerikaa keessa jirru rakkinna murni diqqaan maqaa ummata Itoophiyaa ka adda addaa uffateetiin waggaa 21 dhiiga ilma namaa dhangalaasaa bahe kana saaxil baasuun nurra jira. Kana godhuudhaaf garaagarummaa teenna dhiphifneetiin garaagarummaa qabnu hunda qabaachuun akka ilma namaatitti garaagarummaa qabaachuun rakkoo miti. Dhiphifnee duula mirga ilma namaati irratti godhamaa jiru kana istaab godhuun nurra jirti. Istaab godhuun nurra jirti. Guyyaa torbaan dabre keessatti ummanni Ameerikaa gurraachi gaafa qabsoo ilma namaa godhuudhaaf carraaqa isaanii jalqaban yaadatan waggaa 50 1959 keessatti jedhu 60 keessatti akkaataa itti Mahatma Gaandhiin qabsoo diddaa gabrummaa British godhaa tureen barataa turre sanirraa baranneetiin asiin baane jedhanii yaadatanam nulleen akkasitti barachuu qabna. Nulleen haga fafa kana firraa dhiinutti haga gabrummaa gaafa Afrikaa galaafatte tana bakka deebifnutti tartiibatti uf deebifneetiin tokkummaa keenna jabeessineetiin fafa mirga ilma namaatirra ga'e kan fafa amantii adda addaatirra ga'aa jiru kana istaab godhuu qabna. Tokkummaa bilisummaa ummata Ameerikaati wanni jennu galatoomaa ummata Ameerikataa wanni jennu gaafatamati sinirra jira mirga ilma namaa ka dhiitamaa jiru kana mil'achuun gaafatamati sinirra jira gargaarsa militarii Itoophiyaatiif kennitan istaab godhuun mirgi ilma namaa dhiitamaa jira. Istaab godhuuti sinirra jira mirgi ilma namaa dhiitamaa jira. Hubachuuti sinirra jira akka mirgi ilma namaa dhiitamaa jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Stop killing innocent citizens. Stop killing innocent citizens in Ethiopia. Stop terrorizing citizens in Ethiopia. Stop terrorizing citizens in Ethiopia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Go ahead. Go ahead. La. We need justice. We need justice. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. Stop killing innocent in Ethiopia. Free innocent prisoners. Free innocent prisoners. Free innocent prisoners. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Etiyan sene afan marifatin Ibrahim Damsar Risala International ra Nuda Barsa. Ibrahim welcome. Ibrahim. Har'aantana
أمني أمنتي أبو أمنتي كريستانا هاتو أمنتي إسلام اللي هاتو هران تنا تركان فينا مجرو أمنتي إسلام قف كرر راكاس وكبنين سعدي سنتي كرر راكاس وإتيرا يو إسا كاسيكي ونو نجنون أمة كريستانا كبيا كيس جرون كالا جرون هران تنا إسلام إسني فكاتا ملي برو إسني في اللي تنمطفا بكداتي وفرات أورغا جنان أشين بود أمو وني ديم آجرو أمانتي فلتا أمانتي أغرتي كاثوليكي تبيا كيسة تبيتا وقال إيراف تجرتو أمانتي أرثوذكسي تيرود إيراف بيا كيسة جرتو كتاريك نرادوبتو أمانتي إسلاما كيرود إيراف بيا كيسة كتاريك نرادوبتو هران تنا كناف أمني تقا في قدان أكا جرانين إيغاسي والبرد آبتاني أكا غرتي أفرا مورمان إرقابك كنا دبر سنجيجا أرانتنا ودعوة ولقون آمي كايون أسجروف أرانتنا قرآن ولهم آمي كايون بكا كان جروف أرانتنا ميدا بيا كيس جرو أكامتين أفان تقطاني إيغاسي أمان نتكا في قدان وربك قبول التقوى أكامتي وان كان في الرادة بسجتشوف أني اسمي سلامون يبالان ክርስቲያን ነኝ ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ነኝ ለኢትዮጵያውያን እስላሞች ምስክር ለመሆን መጥቻለሁ ሐቁን በተመለከተ ነው እኔ ባደኩባት ኢትዮጵያ እስላም ማለት ለኔ ግማሽ አካላቴ ማለት ነው ወያኔ እንደሚለው ግማሽ አካላቴን ለጅብ ሰጥቼ ውጭ ግማሽ አካላቴን እቤት ውስጥ አስቀምጬ መኖር ስለማልችል ይሄኛው ሲነካ ይሄም እንደሚነካ ስለማውቅ የኢትዮጵያ እስላሞች ቴሮሪስቶች አለመሆናቸውን መብታችን ይከበር ብለው ስለጠየቁ እኔም እዚህ ነፃነት ባለበት አገር ስለምኖር አብረውኝ ላደጉትና አብረውኝ ሃይማኖታቸውን እየመሩ እዚህ ላሉት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንደ ክርስቲያንነቴ እንደ አብሮ አደግነቴ ሃይማኖትን እስከማውቀው ድረስ የኢትዮጵያ እስላሞች በቴሮሪስት ሊስት አልተመዘገቡም እኔ እስከማውቀውና የአሜሪካን መንግስት እስከሚያውቀው ድረስ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ወያኔ በቴሮሪስት ሊስት የተመዘገበው ወያኔ ነው ወያኔ መብቴ ይከበር በሃይማኖቴ ጣልቃ ትግቡ ያለን ህብረተሰብ በሰላም ሊቀበለው አይችልም ሌባ ነዋ ስለዚህ የኛ መለያየት ሳይሆን ሌባን ማጥቃት የምንችለው በመፈከር አይደለም የዛሬ 3 ሳምንት የናንተ ኢድለት ህፃናት ሽማግሌዎች በጥይት ተመቱ ሞቱ ከዛም በፊት ብዙ አድርጓል እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ባለፈው ጁማ አዲስ አበባ ውስጥ ወንዶች ሴት ሆነናል ሴት አርበኛ ናት መስጊድ ላይ ወታደሩን ቻሌንጅ አደረገችው እኔ እዚህ ጋር አሁን ባየዋት እህቴ በጣም ኮራው እሷ ጀግና ነች ከወሬ ለህዝቡ እንድረስለት እያለቀ ነው እየተጨፈጨፈ ነው አሁን እኔ ከናንተ ጋራ እዚህ ቁሜ ሳወራ ወያኔ በአሁኑ ሰዓት ሁርለታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ we never know what is going to be in the coming Sunday ምን ያህል ህዝብ እንደሚያልቅ አናውቅም ስለዚህ አሁንም የምለምነው ከዚህ ጠንከር ባለ መልኩ እነዚህ ገንዘብ የሚሰጡትን ሰዎች ማድከም አለብን I am here, I'm a Christian from Ethiopia. I'm here to be a witness for my Ethiopian Muslim brothers. As far as I know, the American terrorism list is listed TPLF, which is
the Ethiopian governing party as a terrorist, not Ethiopian Muslims. As far as I know, again, I grew up with the Muslim Ethiopians. I don't see any kind of terrorism activity in Ethiopia. So I am here to support my Muslim brothers, and I'm here to be a witness of my Muslim sisters and brothers of Ethiopia. Thank you for listening to me. Have a good one. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'assalam. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. obboleeyyan kiyya baga nagaan dhuftanii bakkee kanatti yoo yaada kana isinii dabarsu risaalaa intarnaashinaal maaliif dhaabatee risaalaa intarnaashinaal maal fakkaata risaalaa intarnaashinaal gara fuula duraa maal godhuu qaba mootummaa Ameerikaa ka waan kana nu eeyyamee jedheefillee maal godhuu qabna waan jedhurraa xiqqoo afaan lama sadi keessa baya duraan dursee mootummaa Ameerikaatii fi ummata Ameerikaa mootummaan Ameerikaa ummata Ameerikaa wajjin biyya itti dhalanne biyya abbaa mirgaa itti taane irraa mirga itti dhabne biyya san irraa baanee mootummaa Ameerikaatiin biyya na dhufne ka dalagu dalagatee mirga itti argatee abbaa lafaa taane abbaa qe'ee taane abbaa manaa taane abbaa maatii taane maatiiwwan teenna argitanii iskuulatti nu erganii iskuula warri biyya kana keessa dhalateen kafala ilmaan teenna biyyaa malee waan barbaachisaa ta'e manguddoon teenna ka dalaguu hin dandeenye dalagaa malee waan biyya kana keessa jiraataniif kanaafuu mootummaa Ameerikaatiin galatoomaa jedha. Kanaafuu mootummaan Ameerikaa mootummaa wayyaanee mootummaa ofirra amanuu miti mootummaa qajeela dalaguu miti mootummaa terroristiin mataa isaati ummanni islaamaatiif kiristaanallee Itoophiyaa keessa terroristiin hin jiru terroristiin yoo jiraate mootummaa wayyaaneeti mootummaa Hayilamaarami kana mootummaan Awurooppaatiif Ameerikaa kan beeku barbaanna maalitti jira kanaafuu ani kana jaalallee homaa jechuun gara gizeen illee jiru warri asitti yaatan galatooma mootummaan Ameerikaa ka waan kana nu gargaartellee galatoomii ammallee nu wajjin dhaabadhu mirga ummata keenyaa nu eeysisa mirga argitanii ummanni keenya karaa malee dhumaa jira kana akka nu beeytan galatooma isinin jedha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yetanillee naarinaa yoo rabbiin jee arma keessa sagaduun keenyaarraa arma dhufnee asin sagaduun kunillee waan guddaadhaa beekuu qabdan. Rabbiif galata galchaa rabbi galanna haga ujaa arma sagaduun keenyallee waan guddoodha. Mata baay'ee natti tole. Kanana yaadee olittiin argee baay'ee natti tole. Ummatichi baay'ee natti tole. Baay'ee ummata nama kakaasuudha. Waa hedduu ergaanuu dabarsanii baay'ee nitti gammades. Ummata keenya biyya jiruu fi jilbiin wal gargaartee arbahiiti akka jedhamu mootummaa wayyaanee wal gargaaree nuunis ofirraa achi baasuutu nurra jira jedheetaniin dhaamsa dhaamaa tokko taanii hundumti keenya waa'ee guddaa akka hojjechuu dandeenyu dabarsaa fi uummata biyya jiruuf. Abbash Rabbi biya basilata lisani ya Rabbi nansani يا إخواني إنك سورك كوساني جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس الولول في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بقى قمت ملكي عرقت المكي قاري
ديني فكنت إسلام ماف سي شهيد علمي كان كيغارين إسلام ماف سي شهيد علمي كان كيغارين إسلام ماف سي شهيد علمي كان كيغارين خرا ربيت سي شهيد علمي كان كيغارين يا هذا ديرا تنسى سجرتو أيو قربا جرتو أيو دقان جرتو بقى قمد المكان كيغاري كان جالتو كلبوف كايتو ديني فريقت داندي شهيدو تاجراهن أرقمني ربي قطا إراكنام بدا فمت عجج قويتاتين وندرا فيلمت شاران تنتيتني يوم لا يون أرقمت قمدي هذا ديرا قمدي أيوكي علمي كان كهندوني أمسي هندا دندي نمني ربي في شهيدي مني إسا جنتا نسيفي ما دقي يا أمتا أساسا يا ديران دقاني يا قوتو تقربا قوتن جلبي فني بوني بونو هكا قبدا دينين كيسي دراتو كمنان دلنتي فالمتي المنكي ققاري ديني فريقتي دوبا معرفتا أما اللي جبادو ديني كيتي فدو رب الرار قتا وما انت اللي سني دينا فركن كنتني أما نسرين قلتا سينا غاري كنكي كإلمان وريدف ويتكام فتا أقدتشم بدو أقا يوم القيامة يادا تمتا دوين جدنا برشهين دوني شهيدا دواجتشو ربي توني همني قدين دي بسنا جراهين أرقمني جرين دوني نوجرو جالتي تيسون لساني جنتا سنكن دقني نولي وادا قلي ربي تيركني كراساني بوف جرايو أرقني يوكي نسرين قلا يوكي شهيدنا يولتشو نونغويني نفلتشو نسري ما نفلتشو ملكي ما كتنيتين كاني بقى قمتي ملكي عرقتي المكي قاري ديني فكنت إسلام ماف سي شهيد علمي كان كيغارين إسلام ماف سي شهيد علمي كان كيغارين أستاذي 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 أيهو قننت المسلح الكن كساتو كركبين في تهدرتا قصة تحراكين بكانت المسلح الكن قناسا الزنكين أستاذي 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 أستاذي
أستاذي أستاذي أستاذي أنت المسلح الكي يا نوره يتهدى أهون ترجاه ياني اندابد بدولا بطورشر اندي كاسكتد يسولج كبر نكو كوارد سكان دايا قندان دمهن يتتو وانجلنيا هونو نسوهان سيكتو ጊዜው ቢረዝምም ما يعملتو አቡኪ ወንድሜ የእስልምና ብርሃን ሁኔታህን አይተን ሁላችን አነባን አንተ እድለኛ የጀነት ሙሽራ ኑርህን ገፈፉት ባልሰራው ስራ አንተ እድለኛ የጀነት ሙሽራ ኑርህን ገፈፉት ባልሰራኸው ስራ እኔ ባስሆንኩኝ ባንተ እንድኮራ ኡስታዚ 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 ሰላምን አስፍኑ ጎረቤት አክብሩ ብለህ በመስበክ ስቃዩ ስሩ ያልበቃ ብሎ ሐሰት ማስመስከሩ ጀሊሉ ያውቃል ሁሉንም አብሽሩ እኔ ልጎሳቆል እኔ ልኮራመት በግፍ አሰቃየሁ ባልፈጸምከው ጥፋት መላኢካው ሁሉንም መዝገብ ላይ አስፍሯል እንዳንተ አይነቱ ላኬራ የለፋ ምን ሲሆን ይፈራል ጆሮዬን አልሰጥም ለአገር አሉባልታ ሁሌ መሚሬ ነህ የኢስላም አለኝታ ዱንያ የማይገርምህ ቢሳብብህ ቃታ ለወያኔ ካድሬ ምንም ሳትረታ እውነት ባንተ ኮራሁ አገኘው እርካታ ሚሊዮን ሙስሊሞች ሆነም ባንተ ቦታ አንተ ምን ባወጣ እኛ እንመታ ስቃዩን በቀመስን እኛ ባንተ ፋንታ ድሉ የሙስሊም ነው በላሁንም በርታ ድሉ የሙስሊም ነው በላሁንም በርታ ኡስታዚ 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 تكبير تكبير أبوغا حق أمة الإسلام خنا ورّه الأمين داس ربنا باسو المنا مرة ربنا إن شاء الله تربان خلقش ربنا أقرص برومي ترتب ودامي تأمت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر أمة محمد في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم جيجا خلاص والجاي كنا الحمد لله وندا مسدبر سنو كنا بأمريكا دا بكنة دفنة أستمو هريوما كمنا بلسما كمنا كنا خانة بيخينة تما ومن خينة بيساني خطة على تنكيسة صلاة دبني إنما قبّهني اللي مرقف إساني اللي قافتشو خدت دبن نتمو الحمد لله ران تناسبتي منا در
nama adii malee humaan seenu ja'an keessatti salaata jummaadhaa salaannee khutbaa godhannee salaannee alhamdulillah yaada keenya dabarfataadhaa jirra. Akkasuma wayyaanee rabbi haa dhabamsiisu guyyaa isii dhaga'e rabbi umrii isaan haa gabaabsu. Kanaaf jecha inshaallah yoo rabbi jee ummata keenyas rabbi nagaan haa baasu. Yoo dhumanis shahiidummaa irratti dhumanii rabbi jannatan isaan haa qananiisu. Saniifuu rabbiin gizee gabaabduu keessatti wayyaanee dhabamsiisee ammoo ummata keenya bilisummaa isaaniitiin rabbi nu haa gammachiisuun jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. My name's Nabiha, and all I want is freedom in Ethiopia. Disata nurra, gora nurra, lakka gora nurra, gora nurra, lakka gora nurra, gora gora islamu marra duwanda maina. ملكين نرقمت كلان فاجنا هدا في الجيتشان لمين رارسنا أمتنا جاي في التنكاسنا هركمان قطني في نوالنا فياني نرقمت إسلام أماتنا تنندقتنا Gabi ya obboleysa deebii karaa rabbi Gabi ya obboleyti deebii karaa rabbi Gabi gurra finduuchini mee banadhu qalbi Gabi ya obboleysa deebii karaa rabbi Osoo sodaana maa durumaan dubbannu osoo harka kullaa qawwee duran dhaabbannu waa gargaarsa namaa dakkallee nabdannu gargaarsa rabbii irraa abdii murannu qaama qalbii guutuu rabbi irraa harkanne silaa jiru addunyaa dandammii daddabne diin islaamaa tiisuuf lubbuullee wareegne جنة الفردوس بريو أركن مالت نرافا ممال ما دبني صدا وياني دا مردهن تاو إلهي نتيسو متكان تاو تكي موجر ملكي شهيد ما يوكي مالت بيكا يسي بدا فما إن شاء الله نمونا دينا الرأني قرت النرى قرى بودك سلبني خدينا جلدمتو كابيني وياني دينا فينتم سني قلبي يا دمالي قابي يا أبو ليسا دبي خرا ربي قابي يا أبو ليتي دبي خرا ربي قابي غرا فين دوتني